Tuğanlar, hem olsa koyu bazarga girip geldik. Hem koyularının bağalarını bilip bergen hareket kılalım tuğanlar. Anlıktan подписаться кнопкасын basıp video like basыңыздар туғандар. Шул bağaарды bilip bergen hareket kılalım. Şu қанша oldu? 7200. Adam tartma adamdı. Ha, жоқ екен тапма. Bu ақша? 7000. 7000. 6,5 7000 сомдон болуп турушулар. Эми ар бирин айтып бере албай атпаганда. Андыктан тура түшүнүп койсоңуздар. Өзүңүздөр дагы карап көрөсүздөр да. Ошо канча алды ага? 72,5 болду. 7250 сом, а? 7250 сом. Ака, мына кызылгой канча алды? Бул ана билип кеткен тугандар. Мен өзүңүздөр тазалап көрөсүздөр. Ака, койлор сатылдыбы? Токто койлор, кочкорлор экен. Коз кочкорлор. Азыр баа болуп атыптыр. Ага, койлор канчадан сатылды? Сатылды койлор? 8,000. 8,000. Кочкорлор бар жаган. Кочкорлор 8,000 сатылды. Арасында да ургачылар болушу мүмкүн. Тугандар, şu koyullar 6300 сомдон сатылды. Бозулар окшойт, жазылар. Ака, канчадан сатылды? Ушул эко 11500 сомго сатылды, тугандар. Ургач экен? Ака, койлор канчадан болду? 8500 сомдон болуп тур. Сиздики канчадан болду экен? Ha, birde eкен 8500. Ака, канчадан алдыңыз? Şu koy 9000 сом болуп тур. О, койлорду канчада атасың? 7,5 9. Onun nakısın mı? Ekşi. Berkinin de 9'da oldu. Hiç teke onlar. Ha, kança tekez? 5,5. 5,5. Balan özüne tarttı. Tuğanlar, bu çoğunlar 7300 сомдон болуп тур. Булары 6500 сомдон болуп тур. 12 tuyaktı. Tuğanlar. Aka, ozlar kançadan da atasın? 5 kemi? 7000 bağlı mı? Suradı aka bağlı? 6,5 sırada. O çoğun koyu bu? Heh. Çoğun koydu kançada atasın? Oğuzlar'ın 8,5 sırada. 8500 сомго берип атып турган. Aka, aldığınız boylarda kança oldu? Ona öken aldım bana. Nakı konu mu? 4600 oldu lan. 4600? Koydu. Nakı çoğun boylar? Alar 8,5. 8500 сомдон болуп тур. А кызыл козчу? 4300. 4300 болуп тур мына тондар. Бул 4,5 мı? Бул 4500 сом. Aka, koylar kançadan boldu? Kozlar. Kançaga satıldı koz? Satmadım, satılmadı. Satılmadı o. Kançaga? Kançaga satılmadı? Özüm 600 algam. Alasım 6 koyarım. Ha, yok. Aka, koz kança oldu? Satılmadı o. Şu kozlar 4900'den satıldı. Tuğanlar. Kabri soğuşuklar. İçeriye şu. Tuğanlar. Ben adaşıpın hazır. Kozu satılmadı.
Koylar qancha dodasan? Qo'zlar ekan. 5 tane otam. 5005'ten. Bozor so'radi. Qanchaga bag'ildi? Qanchaga so'radi bozor? Arzu so'radi. Arzu. Qanchaga berib eding? Ha. Qanchaga berib eding? Mofshi qanchaga berib etasan? Optom 4,5dan. Bo'ldi, qo'zib qochqol. Satıldı. Qanchaga? Aka qanchaga satıldı? 9,5 ga satıldı. Iki qo'zi 10,000 so'mga satıldı tuğanlar. Quruqachi qo'zilar ekan. Kamo qo'ylar satıldı. Qanchaga? 71,5dan 77,500'dan satıldı tuğanlar. Adaşlar 7,550 so'mdan satıldı. Tuğanlar жылқы мал базарды да тартып келгенше ушундай убакыттар өтүптүр дагы койлор аз калыптыр. Колдон келишинче тартып берип атабыз. Калганын кемчиликтер болсо дагы оңдогонго аракет кылабыз туугандар. Антон подписчиси кнопкасын басыңыздар. Видео лайк басып коюңуздар, жакса.